thir tu le ngai thatu zong zong te in sawa in chibai ka bu ka chu Premier League game week 10 a Chelsea le Liverpool ten chak line Manchester United an chak zo lova Tottenham Hotspur phei chuan tloma khang game te khatun tuma chuan karon review zoi don ani Arsenal lam soi masaber taila Arsenal hian khual muala Sydney fine nena an changa Burnley an nea point thum hlutak mai an hlo chuak ani in khel pumpui thlirin Arsenal lam kha an thazoka an chung nung zoka point thum an hlo chuaka thilmak ani lo ani Burnley khel mual turf mura khel nima se Arsenal lam kha an thazoka Burnley lam kha chalei theilawa first half 2 goal ni an chua man der ani Arsenal tan Victoria Gyokeres le Declan Rice ten goal khat ve an khunga minute som palina le minute som thum pangana a lut ani Victoria Gyokeres point league goal a khung le ta a zona game league game nga chung zet goal a khung lo nuwa a khung le ni a September ni som pathum nuwa a league goal masaber ani nge a lompui om khop maya Gyokeres hian tun season a league goal li a khung to a season masalam te a chet dan ngai tu chuan a form lova chuti rual chuan Burnley laka goal a khung le hi alompui oma Arsenal fans te tan chuan lom na tur ani set piece a Arsenal hlom zia kan hmule ta a minute som palina goal pokha set piece corner atanga ball local zel Victoria Gyokeres na khung khani a tihian tun season a Arsenal in corner atangin league goal riat an khung to a khung tam khop mai an league goal khung zong za thi goal som priat ani a goal riat thi chu corner atanga an khung ani chu zon Arsenal set piece an hlo omzia ati chiang lein ka ria Arsenal lamkha an che that do tum ni se goal thum emo goal li emo khung thei tur an ning ka ria a chan chu first half a Bukayo Saka chance la te kha awiyom second half lama poni se chance an muwa chu tiang chu ni a Burnley lamero an chelei theilova an mani khel mual mani se an khingpui Arsenal lam khan tha ema Burnley tan khan ti vak ngei na kha a lova Burnley khan first half chungin goal shot vai khat ma an nei lova game pumpui minute som ko chung khan shot on target goal zone an pet kha vai khat chia tum khat chia an nei nge a chu tiang chu ni a team pahni te kha anin khan lo hret ani tun season Arsenal team hi an thre mema Mikel Arteta noya Arsenal team thabertila kan soi sual kherlo mai thai chu tiang vel chu ni a goal khung an thiam a chu ayan thiam zok chu goal ven ani in ven an thiam chu an chakna hnar pakhat po hi ani ni tun season a Arsenal hian league game som atangin goal thum chau an chuani pui takani tin an game nu nung pasari in elna sang an game nu nung pasari ate goal khatma an chualova Arsenal defender ten fakom thlota an defense ye phui tin an forward te poni se an mamo khop goal hi chu an khun ka ria chu wangchon he Arsenal team hi an thatak zerani season tran tir khan thian ho ne na ti ni khohian Arsenal an champion karin thui ka lo sei ve thina ni a chan chu mani to ka lo zir chian lo study ve hian he team hi an thak ka tak zeta forward an nei tha a midfielder an nei tha a defender an nei tha a goalkeeper chenin an nei tha ne omzia chu an team hi balance tha a an squad a tha a khoi pason po an tha vek mai ni champion turin an thato ka champion team ina amamo ang zong hi chu Arsenal team a haina kimani kan tinge chu wangchon he team la ka hian be seina kanei sang Mikel Arteta noya kum engemaw za chung an lo inzir ho to a an lo train ho to a team balance a team combination a tha a team spirit a tha a anin man chuan Arsenal ti thazual turin set piece a ma an son a ma zong ai nan hlo omani chu wangchon he team hi season top lama an che sual le khut te ni ngot lo chuan champion turarin kaiber an ni
ti hian Arsenal in tun season a league game som an khela tangin point som ni panga an hlo chuak to a an mani nei berdu Bournemouth a in point sari zetin an sanga ti hi chuan table ler omin Christmas an man ngei arin omani le Manchester United lam sei bele taila Manchester United hian a zona game thum chung nenan chan nuin a game lina ero nenan chang zo lova Nottingham Forest khwalmuala point khat an hlo chuaka Forest nen 2-2 nan draw ni game pumpui kha in thlir ni chuan Manchester United lam kha an chung nung hret zok chuti rual chuan khwalmual ani wangin game kha awl sam theilo shimshima Nottingham Forest ni se manager thar son dais noya an tang a anin siam thana sa a an game fight po a munoma player mai baka fans te po an tang a point hlo chuang ngei tum khan an be ni chu wang chuan point khat an hlo chuak kha ke chu an phu ga ti a kalom pui boka kan ti nge ti chuan he game a hian Casemiro an goal masaber a khunga minute som thum palina lut ani corner atanga Bruno Fernandes ball vorlut thazet mai kha Casemiro hian ato lut tun hnai a game nu nung patnia goal thum loi athok chuaka Brazilian midfielder hian tun hnai chu goal athok chuak thei khop maya Casemiro hian Nottingham Forest an ma chon ma chia Brighton an ma chon tum khan goal khat le assist voi khat alo thok chuak to ani ti chuan Casemiro goal khat bak hi first half chungin goal dang kan hmu bel to lova chollok manani chollok lai hian son dai san a player te a fui thale ti hriata a chan chu first half second half an ron chana Forest player te dang lamna mu thein mu tur ngala minute somli pariat na Gibbs White goal mangin Forest lamin an sipur an ron suta Forest goal masaber alu nu do loka an goal ni na kan mule ngala Savona goal mangin minute somli pakwana Forest lamin ma an shwaita ne minute ni chung lekin Manchester United lamin goal ni thot mai an chua an defender te an tal boy goal khatna khan amat dialo an na atlin lova Gibbs White kha veng ne thlot lo ani amat dialoi ka soi thina player munom taima le ball thiamani forward lama atal na thina Manchester United attack tina 2 poni amai ro chu defending lama hi chon base a phak lova du thu asam lova kan tinge a chan chu player sang ani lova boruaka a thalova a bikin hetiang set piece an machon ball low enge an low vorlu opponent tena ball an low vorlu hemi low to chua kong low ti chua kong hai chona tho hlok lem lova hei Manchester United lam point an tuar pha inin ka hriani ti chuan le Nottingham Forest goal khatna alu nu do loka an goal ni na kan mule ngala khata pokhan Manchester United defender te khan an na an thok shatok lova ball an clear chuak hlei theilowa an tuar pha ta ni ka soitong khan Savona an minute somli pakwana Nottingham Forest goal ni na akhunga ma an shwaita ani kha Manchester United lam khan goal ni an chhuato nu pokhan an game kha ala thalei thei tlat lova beise kha an phak lova kema mal ngei dan ni se Benjamin Sesko kha minute somruk panga na vela a chhuha karinga a chan chu striker ni ma se a na khatlin loga tia first half ngat phei chuan a che thalo a positioning a dik lova ball receiving te dik tok lova a passing a thatok lova a finishing a thatok lova Sesko kha la chuakin Mason Mount kha amoriman aronda lu thoi kha karinga masika base angero in thil a thleng lova minute hun goal ni an chhuat to nu bokhan Manchester United game kha ala thatok lova amaro chu minute som sari pangana minute som ria chhawairo kha chuan an game kha a tha chho vio maya
chuan minute somriat pakhat na amat dialo goal mangin Manchester United lamin an sipur an ron suta 2-2 nin in khel top zuya amat dialo goal kha atlas a corner atanga ball local kha Forest player 10 an ron tau chuaka amat dialo an volley khani goal thabi kani goal class takani first half second half tan tira ati sual hlia khuna thatak ani baka point khat point lo chuana goal ani boka wangin goal tutak amat dialo tan chuan goal tutak ani ni engponi set team pahni ten an phu angein point an lo chuak ve nia ka ngaya Manchester United hian an game nung palia voi thum an chaka voi khat draw result an lo chuak tina ni an che chelem lova chuti rual chuan Forest laka kha chuan point thum an hmu kha kan lo be sei thup ome amaro chu point thum an lo chuak zo lova point khat an lo chuak thova Forest lambo kha son dice noya an tang em an phu angein point khat an lo chuak ning ka hria ni le tuna chuan London derby lam shoot vele taila Chelsea khwalmuala sikhat fain Tottenham Hotspur an hneya point thum hlutak mai an lo chuaka he game a goal lut chun khung tu hi João Pedro ania Brazilian striker hian Chelsea tan in elna shanga a game nung paria ta te goal a khung lo nuin goal aran khung vele ta ni point thum lo chuana goal ani boka chuwang chuan João Pedro alom pui oma atan chuan goal hlutak ani ni João Pedro hian season kalmeka Chelsea tan in elna shanga game som panga ain lan atangin goal ruk le assist voi thum a thok chuak to Chelsea player zinga goal thok chuak tam berani game pumpui thlirin Chelsea lam kha an thazoka an chung nung zoka an phuang ngein nera an changa game khai lo thlir ni chuan ball an chang tam zoka shot pon nga zoka on target goal zone kalpo an nga zoka tum kwa zet shot on target po an nei ni Spurs lamero an mani khel muala khel ni ma se basein phak lova an tal hlei thei lova ball an chang tlem zoka shot an nei tlem zoka in khel pumpui minute som ko chung khan shot voi thum chau an neya goal zone kal povai khat chau a omani chu wangchon nena chan khan phulova point lo chuakha an phulo ni mol dinglama Mohamed Kudus atal na thina chuti rual chon ama veng tu Marc Cucurella kha tha emaya Marc Cucurella hi defender teima zuan zang le ball thiam ani chu wangchon Kudus pokhan at hlei theilo ni apal tlang hlei theilo ni Tottenham Hotspur hian tun season a basein phak lo an consistent lova game khata hnenan changa a game lepeka an tloma a game lepeka anin hne to kan khingpuite anin hne tok puya a lepeka an lo chak le tiangvel khani tun anga an kalani chuan top 4 spot poi a hartal don ani Chelsea lam ve thung hi soitong khan team nau pang an ni thazarual taimarual tlan tamrual an ni an tho ho na tha team spirit a tha ni phot chuan he team a hian base tur oma champion soiringam lo maila top 4 spot hi chu ka base pui ni ti hian Chelsea hian league game som an khela tangin point som pasari an lo chuak to he video buat sei ani mek lai hian table a pangana an ni meka ka soitong khan Chelsea team hi anau panga player te an nau panghlom Enzo Maresca noya ma an son zel tura ka ngai boka tin tun naya an chet dan te ngai tuin season an mang thatura ka ngaya chu wang chuan fans te hian he team laka tang hian base tur thatak kan nei ani le tuna chuan champion lai Liverpool sei vele taila Liverpool hian Aston Villa laka harsalo te nera an changa Sydney fine nera an changa point thum an lo chuaka he game hian Mohamed Salah le Liam Damkor Ryan Gravenberch ten goal khat ve an khung ani
Liverpool ti le attacking football ti hi chu thil in me tak thil in ko fu tak aning ka hria a Liverpool hi chuan attacking football hi khel se an lo in me ber mai ni Aston Villa la ka pokhan attacking football an khela an player te pon nuam an ti a fans te mit po mit lebeng po atlaya an phuang ngein point thum po an hlo chuak ani game khai lo thlir ni chuan kong tin renga Liverpool kha an chung nung zoka an tha zoka nena chan khan phu hlia hlia chak an har sat lai taka nena anan chang thei hi a hlua hei hian team bo ruak ati thazual sot tura ka ngai boka ti chuan Liverpool ta na thil lom em nia ka hriat chu a zona game som zet clean sheet an nei lo hnuwa clean sheet an han nei le ni a Liverpool tan chuan mason na ani ka ti a ti chuan Aston Villa laka hian Gravenberch McAllister le Dominic Szoboszlai ten Liverpool midfield an ron lu aluma an thok thakop maya an na an thlina heng pathum te hen dam tha ni chuan Liverpool game hi a chengai lovin ka hria a season masalama te poni se ne ta kan champion thei chan chu an midfielder te hin ni chu wang chuanin an midfielder te hi an tholok thina heng pathum Gravenberch McAllister le Szoboszlai te hi an dam thatangai kan ti nge Liverpool hian an game le pahnia te Real Madrid le Manchester City te an ma chhondona chu wang chuan Aston Villa la ka hnena an chang hi an ti thaleng ka hria a hei hian team confidence in rin tok na player te po a pesot in ka ringa a chan chu Aston Villa la ka hian lo tlom le ningat se Real Madrid le Manchester City ma chhon chu a hu phur om don tukani chu wang chuan Aston Villa la ka hnena an lo chang hi a lom oma Liverpool tan chuan in siam thatna hun confidence an mane in rin tok na nei let le na hun thatak an hmang tangkai hi alom om lai chu ni kan ti nge champion lai Liverpool hian tun season a league game som an khela tangin point som pariat an hlo chuak to a voi khat chak po hian danglam na hi a thlen thei khop maya Aston Villa anan hnea point som pariat anan hmuwa table pariat na tangin pathum na an chhodora amaro chu Manchester City result azirin an din mun kha danglam vele thei thawa chu ti rual chuan Aston Villa laka hnena an chang hi a tha a alom oma Liverpool fans ta chuan lom na tur ani ni tikhan tun tumatan chuan kan du tok le phot mayenga kan video te thain ti ni chuan lo like kula kan channel no subscribe bok don nia thir tu le ngai thatu zong te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye hun man nuam vekule